U Srbiji će ove godine prinos bagremovog, lipovog i livatskog meda biti za 70 do 75% manji od prosečnog. Neki pčelari ga uopšte neće imati zbog klimatskih promena, čestih kiša i hladnih noći u vreme cvetanja biljki, jer tada pčele ne mogu da skupljaju nektar. Zbog toga je med poskupeo više od 100%, sa 6 do 7 evra na više od 15 evra za kilogram. Prinos će biti smanjen jedino suncokretovog meda koji je podjednako kvalitetan kao i bagremov, ali ga potrošači nerado kupuju. Pčelari su rekli da je prinos mogao da bude bolji da su selili košnice na teritoriju gde je bilo boljih uslova za prikupljanje nektara, ali su troškovi veliki i malo je njih je to praktikovalo. Srbija će ove godine ipak manju količinu meda, pretežno bagremovog, prodati na inostranom tržištu, uglavnom u Evropsku uniju koja je najveći potrošač, ali bilo je interesovanja i kineskih trgovaca da ga uvezu u Kinu. Predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, Rodoljub Živanović, kaže: Imali smo interesovanja čak i iz Kine, jer Kinezi su u velikom razvoju, imaju, kako kažu, veliki broj milijardera koji normalno žele da se hrane veoma kvalitetnom hranom, traže kvalitetnu hranu sa svih meridijana. Dve firme su do sada dolazile u Srbiju i nažalost nismo postigli dogovor, a to ne znači da nećemo u budućnosti. Srbija može i tekako da izvozi med i u Kinu, iako je Kina realno veliki izvoznik meda. Ove godine u Srbiji je uhapšen prvi falsifikator meda, a prijavljeno je više desetina sumnjivih proizvođača koji su brojni naročito u vreme nestašice tog proizvoda. Procenjuje se da je, osim što su potrošačima ponudili nekvalitetan proizvod, utajili i porez od oko 500.000 evra. Potrebna je još jača akcija, kontinuirana, da se stalno vrši nadzor na tržištu i da se normalno primenjuju kaznene mere. Ono što je najveći problem Srbije, to je što još uvek mi nemamo dobre kaznene mere kao što ih ima Evropska unija. Falsifikatori plate, kazne idu dalje i to je ono što je nedopustivo. Zato smo i tražili i tražimo da se i kod nas donese takav zakon kakav ima Evropska unija. Srbija je 2020. godine ostvarila do sada najveći devizni priliv od izvoza meda, $15,1 milion, prodajom 2701 tonu meda, a najveća količina meda izvezena je 2013. godine oko 3300 tona.